Zdravo svima, danas pričamo o tome kako da WordPress sajt migriramo sa jednog domena na drugi ili recimo kako sa demo linka da prebacimo na live sajt nakon što smo završili redizajn. Za to nam je potrebno da imamo cPanel, ulogujemo se u cPanel, da imamo domene i subdomene. Mi smo ovde već pripremili dva nova, da kažemo, poddomena svrhe testa na kojima ćemo sada prebaciti WordPress sajt na dva načina. Jedan od ta dva načina je uz pomoć All-in-One Migration plugina, a drugi jeste da to uradimo pešaka kroz cPanel, odnosno prebacimo sav sadržaj i kompletnu bazu podataka pešaka kroz cPanel sa jednog domena na drugi ili sa jednog cPanela na sasvim neki drugi hosting. Prvi način je instalacija plugina All-in-One Migration. Ulogujemo se u dashboard i izaberemo prvi ovaj sa leve strane All-in-One WP Migration plugin. Instaliramo i aktiviramo. Zatim sa leve strane u dashboardu automatski taj plugin jeste dodao. Imamo i import i eksport. Sada idemo na eksport. Ono što ne želimo ovde da dodamo jeste da, odnosno smanjimo prostor za eksport celog fajla, jeste da sklonimo post revizije i spam komentare i sve to zajedno eksportujemo kao fajl kako bi se čuvali na našem računaru, odnosno desktopu. Zavisno se od veličine ume da potraje, nekad manje, nekad duže. Evo ga fajl, možemo ga preuzeti na kompjuter. Ono što sada trebamo da uradimo jeste da na demo linku 1 odaberemo deo, odnosno instaliramo WordPress. Idemo install, nađemo link, do tog demo 7 obrišemo VP na kraju, unesem username i password, svakako će ovi podaci biti pregaženi podacima iz baze prethodnog sajta koji migriramo. I idemo install. Zatim se ulogujemo u panel, odnosno na demo linku je sada. Ono što jeste problem kod dodavanja plugina jeste ograničenje, zašto imamo samo 2 MB, zavisno od hostinga, ali možemo da dodamo dodatak koji imate u opisu videa, odnosno ekstenziju koja nema limita. Nju aktiviramo. I sada možemo dodati backup file. Sačekamo file da završi svoj import. A na sajtu koji je u opisu videa možete preuzeti besplatno dodatak ekstenziju do 512 MB. Sve vezano za Unlimited ekstenziju javite nam se. Ovaj import može trajati nešto duže, zavisno od veličine fajla, da li je 500 MB, GB, mi su ovde skratili.
Idemo continue i proceed. Sada je završio import i to je sve. Kliknemo na finish i automatski je cela baza i svi podaci sa prethodnog sajta uz pomoć All-in-One Migration plugina prebačeni. Kliknemo na finish i to je to. Prebacili smo uspešno